мына неме алмақ о. Бие алма. Бие алма. Aycan. Ана сейчас. Өчірттіресі. Ака, бізге наряд керек болып отыр, наряд. Үйге kiralıyım, үйде yapışayım. Oldu. Нарядты да ала берсең. Мына балдар ким балдары? Boriler onlara huyundan үйге kirişim. Ece? Özün sağlam. Salam aleykum. Yaxşımısınız? Qarmaz. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Yaxshimi? Telefon yaxshi aka, qandaysiz? Ne oldu? Бұл ejeni азыр тиги жерин, үйүн мыйзамсыз тартып алып, телефон чалышып, угроза кылып, Шухрат деген бала. Бир Сүйөркул деген бир тергөөчү Россиядан чакыртып кыйнап атыр да. Кирерсиз? Жақсы. 3 gün oldu, 4 gün oldu. Geçe anonsunu çıkarıp gitti gele. Geçe anonsunu çıkarıp. Gel. Жақсы bize. Ben Rossiyada yursam, Rossiyadaydım. Novosibirsk kelinglar o'tiraylik. Bir Melisa telefon qildi. Yo'ldosheva Mo'tabar. Benim atım Zamit Turgunbay. Buroqat rayonunda işler bölümü tergöçüm. Aytıyoruz. Ne ol çakırdığın sebebi ne? Hay, Rossiyada yursam menga meni ustimdan birov arz yozibdi deng, Melisaga deng. Ana siz palonchimisiz dedi. Dedi, "Ha" dedim. Desam, nima desam, siz ustingizda arz yozildi. Bugun kelmasangiz dedi, palonchi soatdan keyin ishingiz dedi, qo'zg'alib ketadi dedi. Dedi, o'sha yerda kech o'shanaqa deb telefon qilib meni qo'rqitishdi. O'sha hozir Shuhrat bilan o'sha Melisa. Kim ekan bilmayman. Siz üstünüzden arz yazılgan bile. Arz yozibdi tag'in, promoy menga o'sha Melisa Rossiyaga telefon qilibdi. Kim bo'lsa ham. Ko'rmadim, Hazır bu tanimadim. yerде uruş janjal to'polon bo'lgan yo'qmi? Bo'lgan yo'q. Bo'lsa Meni burada- yuragim g'alati bo'lib tushundim. keldim, sirazi Burada sizin keldim. üstünüzden yazılgan arz boyunca sizge telefon çalgan üçün biz çakırdınız. Yo'q, o'sha bola nima sababdan menga aytmasdan tushundim, o'sha- cho'ladi. Sizge telefon çalgan üçün bizge militsiya xabar verdiniz. Hazır biz men tushunigim boyunca sizge Men ham arz yozishga telefon haqqim çalgan bor. boyunca bizi xabar verip çakırdınız. Yok, bunun үйін tартып alып отпай o. Tushundim. Jerim. Şöyle bizim hem gelgen biz hem asam gelgende mına okuyor olan yerge uruş janjal, muhtaç bolsa, kriminal bolsa biz oşo gelip teristiriyoruz. Ana biz gelgenden keyin niye sebepten çakırıp gelgenimizi biz bilişimiz gerek de. Biz hazır oşonda gelgende biz gelgen yerde burada kriminal görünbeydi de, kriminal boluptu. Oşo kriminal жоқ eкен deyim. Oşonda men düşünügüm boyunca sizin üstünüzden yazılgan arız boyunca siz Rossiyada jursöңүz, sizni geliniz dep çakırdı. Oşol sizdi Qo'rqitdi meni, yuragim g'alati bo'lib, hali ham titrayapman telefon men. boyunca çakırgan boyunca, militsiya çakırgan boyunca bizni xabar bir çakırdınız. Tushundingmi? Sizlarga aytaman-da, kimga aytaman? Onda siz nemeniz o dokumentingizni, pasportungizni alыңыздағы, егер siz üstünüzden arız yazılsa, oşol tergөөчүгө барып, болгон окуя боюнча түшүндүрмө берип, айтып беришиңиз керек. Анан коркутуу башка нерсе болот болсо, ол жерде biz анан айтсаңыз, анан эми болот. Эми телефондо Telefonda yuragim tushib qoldi da tushundim men. men. Sirazi men o'shanchaga biletni oldimda, sirazi keldim. Hazır siz oşol sizdi korkutkan tergөөчү менен üstüңүздөн Yozgani arz жазган Shuhrat degan arz bola. жазып бербейсизби? ошону siz Yoz beraman. Мыйзамсыз үйүмдү тартып алды, жеримди тартып алды. Үйүңүз менен Паспортуңузду жериңиздин алып албайбы? документиңиз өзүңүздө. Роуда жүрүңүз, теристерейли анда. Алыңыз документиңизди. Biz gelsek özünüz görüyoruz, kriminal görünmüyor bu yerde, çok görünüyor. Aa, biz hem siz bu yerde uruş boladık da gelip biz şunu da çünküz. Tinçelek edin, yaxşı.
Бұл жеріне бұл талаш болып тағы бұл. Bu yutmaz, o yağda doğum. Aeroport tarafta. Талаш бұл емес пе? Bu Немен yutmaz. талаштасыз? Vay beni dokumentimi de yokka çıkarışıp soktan de. Men yok. Uyumu tartıştı. Yaramayan bu şartı. Yokka çıkarıp koştu soktan. Yerden peçini yaptı, uyda oldu. Başta бар менде. Тиги Oldu ha? ha. Bir de siz bilmiyorsunuz bizler. Abi sıramam. Bana Şükrat. Şükrat siz mi? Assalamualaikum. Sizde hazır naryat vardı da sizge Şükrat aka. Kayakka geldin abi. O ejenin uyunu. Kameranı ötürsün. Toxtasam. Ötür anan söyleşiyoruz bar dolu bolsun. Meni qarsan Şükrat. Şükrat. Eje aytып атат, эгер арызың алса иш бүтөт деп атат. Ha? Арызды алса Ben иш. hiç kanda arızım albayım. Neyge alam arızı? Ben hazır dokumentleri de bar жоқталып көрсөтөйм. Siz дағы не тоқтап. Хорошо, көрсөтсөңүз. Жоқ, o sot barsa men kopyalarını berip koyum tergөөчү. Болмаса мен hazır yazarım. Арыз жазасыз ба анда? Yazarım. Emne деп жазат. Ben Ошондой жер yüreğimi сатканмын. kolaydı. Бул эженин Жер колунда сатканмын, фальши. Эме мен заявление жазгандан кийин милициянын иши да звонок кылыш туурабы? Туурабы же андай эмеспи? туура. Же сизден үстүңүздөн заявление түштү, келип ошону тактап коюң деп айтканга милиция обязанбы жокпу? Menden bir ağzım sonra yazış gelen. Канча жолу телефон кылдым, өчүк мындай болуп атат да, мына мен жонсаңыз эже. Эже мага азыр кече нотариустан доверенность өткөрүп берди. Колунда үйүнүн документи бар экен, жердин документи бар экен. Өзүндө. Анан силер кандай жол менен документ жасатып алдыңар мен билбейм. Ким жасатып алып документ? Документти мен жасатып алган эмес, мага мынерди саткан өзү. Документ барбы? Өзүнүн атында документ. Özüm baktım da nimasi yani bunu attı da. Мынакей келсеңиз абже жан, алыска туруп алыпсыз. Мынан жанын Шукураттын жанына туруңуз мынакей. Мен мынакей саткандан бери Өзү жер кимики? Сиздикиби, Шукураттыкыбы? Айтыңызчы абже. Meniki. Мен Nomu da tahalıyam özüm nomu. Bularga boshida aytganman meni nomim. мен азыр мен кыскача айтып коеюн, мына турган жер башында сиздики болгон туурабы? Мага саткан. Uyam meniki Үйдө сиздики болгон. Мен угуп турсаңыз, мен мындай айтайын да, эже. Мынал жер сиздики болгон, үйдө сиздики болгон. Үйдө мыйзамсыз жол менен фальшивый документ жасатып, ээлеп алды, туурабы? Оригинал документти мен көрдүм колуңузда. Анан мынал жерде Шукуратка саткансыз. Шукуратка саткандан кийин ошол үйүңүздү мыйзамсыз ээлеп алган адамдар Шукуратты жерде бошотуп атат. Анан бул сиздин үстүңүздөн арыз жазып атат. Неге жердин этот документи туура эмес саткансыз деп. Ошондой болуп атабы? Ошондой болуп атабы? Фальшивый чыгып атат да. Анда мындай кылабыз. Ушул жердин да документ эжеде, үйдүн да документ. Жердин документи. Özümde hem var da yerdeki. Özümde hem gördünüz mü? Sizde daha var. Oşonun Kopyası var. Orijinalini bularga bergenmi? оригиналы sizde, kopyası sizde. Аны текшертебиз Кудай кааласа. Үйдүн документин текшертебиз. Мыйзамдуу, мыйзамсызбы? Эгер экөө тең мыйзамдуу болсо, Шукурат өзүнүн жеринде кала берет. Тиги мыйзамсыз басып алган адамдарга мыйзам чегинде мамлекет чара көрөт. Чара көрөт. Ошол кызматты кылып берди атасызбы? Men shunda deb sizga Bo'ldi, nima bo'ldi. qilyapman. Kelmasangiz tushunmasdingiz Bobirjon. Aytdim keling. O'shinga nima qiling dedim. Mayitlardan so'rang dedim. Toyga chiqanchi. Sen chiqanchi. 12 yashar ering uy qilib berolmadimi? Bila? Qilib berolmaydi. 12 yashar ering uy qilib berolmaydi. Hojiga borib kelyapsan, qoldi oldan. Sen o'shini o'g'li bilan ham yurasan. Mana O'shincha senga shunaqa zakazat qilishdi. qilib Olmalarini olib sotgansan-u. Men pulimga olganman. Pulimga olganman. Qancha? Men pulimga sotib olganman oqsoqoldan. Naq pulimga, mehnatimga sotib olganman. Sen jalab oqsoqolda oldin necha yil yurding, beti yo'q. Qaysi beting bilan kelding bu yerga? Jalab ushalib qolingni chiqib ketding. Ushalib qolgan. Sen qilding yoshini, sen qilding. Qaysi beting bilan kelding, beti yo'q.
Qaysi vijdoning bilan kelding? Uyatmaysanmi? Javob berasan senga. Yolg'on gapirib Senga yuribsan javob har kimga. berasan. Ha, qo'ling bilan yozib bergan dokumentlaring bormi? Javob berasan. Qaysi vijdoning bilan kelding? Javob berasan. Haromdan bo'g'ib. Uydan turib qolasan. Uyat, meni qo'limdami? Kelsa jo'g'ri sud chechimlari bor. Jo'g'ri sud bekordan bekor chiqavermaydi. Sen qancha necha o'g'ilda deding? Ha? Nechta odam uyini kuydirding? Hali qomalasan. Padaringga la'nat, beti yo'q. Hali qomalasan. Beti yo'q, beting bormi chala? Ko'chama-ko'cha yurib kelib, haqqini yemdir qancha. Padaringga la'nat, beti yo'q. Qaysi yuzing bilan kelding bu yerga? Ya'ni endi bularni ham oldayapsan. Men jalab oldamaganing delvet en yoqqa oldi. Hep padaringlar tug'ilmaydi qancha. Ular 12 yashar ering uyqu beradi. Erim halol nikohlagan. Ikkita bolam bor. Sen bitta cholni ham bermading. U jalabligini har kim bilan ushalib qolib, sharmanda bo'lib nechta er qilding? Qaysi er deplayading? Ha? Men haq nikohlamagan erim. Halol mehnat. Jalab, senga o'xshab ko'chma-ko'cha. Padaringga la'nat, pidaras. Asilxon. Qaysi vijdoning bilan kelding? Qanchiq. Javob beradi hamma gapiga. O'shnaqa bo'ladi. Haqiqat achchiq bo'ladi. Yo, meni erim haq nikohlamagan, nechta halol mehnat bolalarim bor. Nikohlamagan bu jalabga o'xshab ko'ringanda erini tortib olib yashagani yo'qmi? Va sotam so'rab jon oladi. Ko'ramiz. Necha chaqirdi sotga bo'lmadi-yu, qancha? Men yo'qligimda olding-yu. Qancha? Uyatsang sen birovni Sen qochib ketding, yo seni chaqirib qochib ketding. Yo necha qochib ketding sen? Sen ham indamaganman. Sen nima qilasan? Nima qilding? Dokumentni olib qochib ketding. Onani Shu dokumentdan ko'tinat bo'ptimi endi? sharmanda bo'lasizlar. Shu dokumentni ko'tinat endi. Ko'pingni ardida sen atasan. Sotda mancha deyla turibdi. Sot bekorga chechim chiqarmaydi Sen qancha. haligi Sen voy! Qaysi oqsoqolga? O'shqib Nima deding sen oqsoqolda? Voy! Beti yo'q. Sen buni oldading pul berib. Men nimaga olayman? Almashibdi bugun aytar edi. Nima degan almas senga? Sen men qo'rqitaman deyapsanmi? Almas nima degan senga? Menga nima? Bu haqda seni qaytib ko'rmaydigan qasamxo'r qancha? Qochib turinglar, men o'lib qo'ymayman. Bu sen qamalib ketaman bidaras. Mashinani edi. Meni oldagan, ukam oldigan endi buni oldading. Endi kavolib bet yo'q. Ularni ham oldayapsan. Sen mononi tinchtirmading. Vijdoning bormi sen qanchada? Vijdoning yo'q. Bet yo'q. Yo'qsan seni beting yo'q. Bidaras. Kim sharmanda? Sen jalab o'xshab ushalib qolib sharmanda bo'lgan yo'qmi? Men desna. Bu o'shnaqada aytdim, Xudo bas keladi bunga. Belsa qanaqa? O'zing chaqirding-da, o'sha yerda söyleyjaylar. Voy bu yerga bu bolani oldiga yana kelsam, boshqa odam meni urib Eje, men bir suylab qo'yinchi, Eje. Men bir suylab qo'yin. Aka. Buni ol, men qo'limda Eje bersangiz. Eje, ro'dga borsangiz, ro'dda sulasak bo'ladi-da. Uyingizga chaqirdingiz, bordik. O yoqqa borsak, ro'ddan sulasak bo'ladi. Hozir men tushuntirib qo'yaman. Hozir bu yoqqa kelmayman o'zim. Ona Shuhrat degan bolani magazinga kirib ketgan. Shuhrat degan bola. Ha. Jo'q, uni biz terishtiramiz, uni siz terishtirasiz. Kelsangiz, ro'ddan terishtiradilar. Uyingizga bordik, chaqirdingiz. To'polon bo'lgan yo'q dedingiz. Ro'dga borib, pasportingizni olib, tekshirib, sizni so'roq qilib onan dokument tuzib kelasiz. Hozir siz o'zingizlar kelib to'polon qilaversangiz unda. Men to'polon qilganim yo'q. Siz men bir minut suylab qo'ysam bo'ladi, Suranch. Yuring aka, ro'dga boraylik, o'sha joyni terishtiraylik, undan keyin ketamiz, hozir bir minut suylab qo'ying. Jo'q. Bu yoqqa kelgan sebeb ne bo'ladi? Bir minut suylab qo'ying hozir. Bo'ldi, ketamiz o'sha yoqqa. Bunal nima Ejenin maga bergan Jo'q, o'sha ro'dga haydagilar, yuring aka. Haydaymiz o'sha. Ro'ddan terishtiraylik, ko'chadan. Men tushuntirib qo'ying. Mamlakatning ishxonasi bor o'sha. Yo'q, хорошо, men tushuntirib qo'ying-da buni. Jo'q, o'sha yerda tushuntiramiz. Yo'q, buni kamerada tushuntirib qo'y. Buni kamerani o'sha tartarasan. Buni yerdan aka yerdan dokumentini qarmasiz, o'zining nomida. O Shuhrat talashayotgan yer buni Ejeniki. O uyini talashayotgan, mana uyning dokumenti. Buni. Buni
Mынал үйүнүн Мен документи. өзümün кызматтык кабинетим бар. Мамлекет тарабынан берилген. Кабинетке жүргүлө ошол жерде терсе жүрүңүз. Отуруңуз. Мен түшүндүрүп коеюн десем деле. Жок, кабинетке жүргүлө, мамлекет тарабынан берилген. Жок, ошол жака ошол жака барабыз. Ооба, жүргүлө, жүрүңүз. Отуруңуз. Азыр мындай кылып коеюн. Мынал эженин технический паспорт, единственное недвижимое имущество, мына үйүнүн документи. Мынал жердин документи. Жерди дагы, үйдү дагы мыйзамсыз соттун чечими менен тартып алып, ансыз келгенсип азыр ар кандай жалган жала менен арыз жазып, коркутуп, үркүтүп, угроза кылып атыр. Ушул документтер менен кредит алган белеңиз? Сот ушул документтерди фальшивый деп тигилерге берип койгон, туурабы? Жер менен үйдү. Бирок ушул документ менен убагында сиз кредит алгансыздар, туурабы, банктан? Банк жиндемес да через СМБ могу документти текшертип, фальшивый эмес болгон үчүн сизге кредит берген ушул документ менен, туурабы? Туура. Ушуну мыйзам чегинде чечип бер, карап бер деген талап болуп атабы сизде? Болду, жүрүң. Берки Шукурат менен эмне болот? Urgan adam nima bo'ladi? Urgan adamды арыз жазың анда ушул жерден. Урган. Ооба, ана тиги эже кол салды да буга. Жок, хорошо, барып арыз жазсын. Шукурат. Биз арыздын негизинде келебиз, биз азыр жөнөжөн келе болсо арыз жазсын, ошол арыздын негизинде иш алып барабыз. Жүрүң. Сиз мына машинага отуруң. Машинага отуруң. Бирге барасыз. Абже, азыр сизден номер мынакей. Арыз билдирүү кабыл алынды. Заявленияңызды үйгө барганыңыз билдирүү. Номер 14. Андан кийинки чакырган 15. Арызыңызды алган 16. Мына токтом. Мет экспертизадан өтүп коесуз. Анан Кудай буйрса, мен азыр айтып коеюн ана жерден азыр. Абже, мынакей. Жанагы видео фиксацияда далил бар. Келип сизге кол салды, туурабы? Ошол боюнча токтом чыгарып бериптир. Соттук медициналык экспертиза дайындоо жөнүндө. Больницага барып, мет экспертизадан өтүп коесуз. Мына кармап туруңуз. Мына биринчи кагазды. Мына сиздин талонуңуз, арызыңыз боюнча үйгө барганы, андан кийин тиги жакка чакырган боюнчачы. Анан мына мен колумда кече нотариустен мага доверенность өткөрүп бердиңиз да. Ушунун негизинде аягына чейин сизге кызмат кылып берем. Мол сиздин үйүңүздүн эмеси, документи көргөзүп коелу. Ушул үйүңүздүн документи менен кредит алып жүргөнсүз, туурабы? Банктар тупой эмес да. Алар через СМБ текшертет мо, үйдүн документи фальшивыйбы, фальшивый эмеспи, таза болгончо кредит алып жүргөнсүз. Мол үйдү сатып алган купли продажа договоруңуз. Мынал жанагы Шукурат талашып аткан жердин документи мынакей, туурабы? Эми Кудай буйрса, мына баарды мага бериң. Эми Кудай буйрса, мыйзамдын чегинде бул жака милицияга арызды жаздыңыз. Эми мага урматтуу Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевке ушул ишти менин частный собственность имуществомду мыйзамсыз коркутуулар менен, туурабы? Соттун чечими менен ээлеп алды, тартып алды. Менде тиешелүү мынакей колуңузда үйүңүздүн, жериңиздин документи турат, туурабы? Ушул ишти көзөмөлгө мамлекет деңгээлде алдыртып бериңиз деп арыз жазат. Мен Бишкекке лично өзүм мына Жигули машина менен жеткирип беремин. Кудай буйрса мыйзам чегинде толук мына өзүңүздүн жеке менчик жериңиздин үйүңүз өзүңүзгө кайтат, Кудай буйрса. Мен буну мыйзам чегинде чечтирип берем, көзөмөлгө алдыртып беремин.